Ia, lewa, ko mai sao le. Sui malu mai Falelatai Samatau, ia le no le o fiong. Lewa fionga i le whangwhitalai. O le ewa mai ona e sisi le atu mua o le tae au. Le vi inga ma le whawhitai le atua. O mwhaiwhai ono tātou au lia mai la sa whono lona lua nei. O le ulua i whono nei whuitau sanga fōu. Ia, e whatalo whatu ma hofalo whatu. Lawa fionga te whangwhitalai. Apia whoi le sui whangwhitalai ma le whailau tusi. Ia whapea le o fisa o le whono. Mātou te whapai te whoi nai tū o le mauta. Le fio lawa fionga le to mai tai pān mia. Fio lawa fionga le sui pān mia. Ia pa ia maulunga o le. Ali imata mai tai min star kapeneta. Ia whapea foi a fionga i min star lango. Ia whapea foi le a fio ato nei tu o le malu. Fio lawa fionga i tai ma le sui tai. Ia ma le tātou waenga whai o loa ngia le malo. Mātou te whatalofa ma o wholofa atu. I whaururunga o mtanga ruenga. Ia ma whaalapo tonga tū ma oti al malo. Mwhau tātou ma futa le nei tae au. Le ngata i lea o nisio ma malu le atunu'u. Ia o ma whai ona tātou whono whatasi le nei tae au fōu. Ia whapai te whori tāpua inga maulunga. Le fionga i le whamasino sili. O li mata mai tai whamasino. Ia whapea whori presidente o whanua masuafa. Ia matpa ia maulunga o le ofisa o le whamasinonga. E whatalo whatu whori tāpua inga i le. Ao mamanu o le malo ma le masiofo. Ia whapea whoi le sui o le whono o sui tōwhia ma le wharitua. Ia e maise o Samoa o ao i tama ma ainga. Ainga whoi ma la tō tama. Le uso ngā tua mua ma pule i tō au ma la taua. Ia ainga le taima le waa o whonti. Ia e maise o le au whai talo. Au whai ngā ruenga tofi. Au whai ngā ruenga pa ia le atua. Ia o loa whanono manua wasa manuia o le tātou atunu. O te whatalo whatu whoi le. So i tū mālo o Falelatai ma Samatau. Ia whapea le nofo a whawhea ngai fio si o tātou i tū mālo. Ia mālo le langi e mama so i fua manuia. A utulai atu i le. Awa tele ma le mi ngāo e tauai. Ia whaifose sao nei tū mālo. Ia wale tala noa ina o le. Tala whaatau o le tupe. Numero mua. Lua orua tolu, lua orua wha. Ia e peona i luma o le. Palemene nei foi tai au. Lau fionga te whangwhitalai. Ia a mata se tala i le. Mo le atuat wha malo i le fionga i le. Min stau tupe. Ia whapea foi matanga ruenga ma. Matanga ruenga umam wha alapo tonga malo. Ia sa ngā lulue mo le. Tapena ina o nei tala whaatau wha popo mua le tupe. A matasa mātou tala i le. Mana onga nei tu malo. Ia naona toi wha manatu atu au nawa i nāle. Tā sanga nei tu malo. Ia na awala ngā lue. O le awala lau papa. Ia le ngata i leo le. O le ala tele. Ia peo na ien nei vai tau ina wa. Pa ufo i ti munga whai unga ma le amatanga o nei tau sanga. Ia o te lea se whare tonu au wara tele lo i e teimi nei. Ia whapea whuri whare mai. Ia o tāru sanga umana nei tu malo nawa i nā. Ai nau na whamanatu atu. A watu le whafsidi i la fionga i minstao whatoanga. Le wantāru sanga nei tu malo i se. A wanoa mwhaisa talo mua po se urua i selenga. E on sila fia o lewa. Tolu neo tau sanga whanga solo nei po kalamita ua al malo. Ai le yo atu arfa so al malo nei tu malo. A tasi nei tu malo e se le malos. Tua ela tunu i whangtau mafa. E le ngata i tutono re tunu. Ia ai whapea foi le au ina atu i maketi i whafo. Mele na ntoi whamanatu atu i lawa fionga i minsta.
ia ele tau ane ane tō whā i lau whāsoa ia o lo tari pele nei tū mālo ia i steimi e o a joe le whāsolonga a whai o leo wa lua tausanga ia wa misi nei tū mālo o na winga i tau na whāwhā na whaile urua i selenga nei tū mālo mo nei tausanga whā tūpewa a mataria ia o na o mai lea ile tausanga i sui tamaitai lau whionga whonga whitalai ia malie sui mamalo o se avanoa manua le i se le mistao fato ama whanonga sui malu whatalo whatu lau whionga mista lau whionga le whonga whitalai malu le Palemene whatalo whatu fo il whafonga Samoa lo tapua i mai mota malawa ia po whelava le tafo le larulangi whaftai le tua ua tātou toi au lia i nei aso whaopopo o le tātou fontanga au le whafsiri lau whionga i le sui mamalu e le pu lea tua le mtanga luenga le tō whāri tu malo e te whao o mai le aso teimi e whai ei lau tō rua i se selenga whamini nonga na o tamta upu a whai loa i whina ngalo e whai tai au lau rua i se selenga whai loa o uman whatatia la fua e pasi ai le lima se lau wafe le tātou mtanga luenga ia le fa solo tu tua tato wa se selenga e na no fa mana tu atu o leva no fa tali e vatu lau tusi e fa i lo ai le aso malite e te fina ngalo e fa i lau wa se selenga ia se fa mana tu le nei te iwa e sa i mai e te awi ai le fa lo tiu te le longo atu le pursili mal tanga lu en fa tino ro le tato wa se selenga au matu saun na ngang fa lolo ia malo sa no lau whionga mista mani no lem ta upu lau whionga sui malu au sa no whaftai lau whionga di minsta ne anga o lai whalongo mai sio tu malo na futo e watua le asonga fua le si tusi e whamana tua toi le si tusi e nei te ua ta i malawa whionga minsta a le anga whaftai lau a mawatu a tono se aso neva yaso le a ta whelonga na iai ia e mori si le fia whalongolongo mai si o tu malo o tele tusi na o tu ina tui la o fionga mai le ofisa e o no me se le ai le ngai fa mani no per tu la male la fiong tu ma se tu la me lo fiong mista la e fa fongo le fo i le ro mtanga lo ana e se tusi wa le va na faila o kwai se selen ele e va tu se tusi ale nganga na a failo le na tato wo le fatino pe va pe we mali ta wa tu laso ma taimi fa ya i me fa ya ia whaftai le o manino fingalo mista la fiong sui malu la e se o mesidi le wa tadia ta sanga nei tu malo e ina tuai ona o mai le ofisa o tinama ta bai tai o le nei tu malo se tasi o tu malo e se tele o se o mato pito nu o matautu e lua pule nu ai tasi le sui ta mai tai leva na tatalo atu ile matanga luenga e te whale tawala ile whionga minsta ma matanga luenga a wa mo mio na tofia ma approval ia se sui tamaitai mo pito nu o fare vai si fia foi o pito nu le o fare vai ma mata no nofo ia o lo fio ma e ele le au mamalo le malo o terminei na le tofi pure nu ai lo ese sui tamaitai na o mo foi ona tu ina tu ta sanga tu stusia ia se sila nei la o fionga de minsta o le lona lua o sui tamaitai o pito nu o patai Falelatai ia o lo ese to o lo ia terminei talu lava ona a matamaile nei pai inga ia ele o faonga ina pe le o alo ia foi sui tamaitai o nei pito nu ia ona ayo le usta ia inga ole ono afe foi le sa tu ina tu se vai tau lua fe lua tas ia mo fa le Leia o fal komiti ia sile fia foi ia o nu itua e tasi le vai nga e le fa pe le o fa nga ina tau tupe ia awale moli siti pe ona ta pa ta to official mele ta lo tuai ia fa foi ese sasio nei pito nu ile le muri ta ia o ta yala ta to mtanga luenga ia alo rumo ta to sa ia matilo ia ona tele ia
Vaenga o lo mo mia ai le sui tamai tai o nei pitonu. Ia pe tai o le mfon fatino na ile o alo ia tulanga lo ia terminei. E na o mai le paketi. Ia etele ia taun unga le leima matati ai pe ona ma word for sanga le fionga minsta. E tasi tesi male tasi fa piliona tato tupe fa anganga. Ia mo fe fa tau inga ia tunu I fafo. Usale mal se tasi tesi male lima masina. E uilea. Ele ma faiona fe soani le nei foreign reserve o le tupe fa anganga mo fa tau inga I fafo. Ia fa tupe tato paketi e pe ona fa nga solo nei. O le isi tu taua I le vaenga lea. Ia talua ona o le pa ua tato value tato tala. Ia fa pe foi ma tau o soifuanga. Ia ele mfai ai ona au siari tūlanga mawalunga. Ia e te tau ona iei masina. Fa anganga mole fe fa tau inga ia tunu I fafo. O le isi tū mole si la fia o le sa tatou alalanga I le tausangan te nei na ua o le piliona tatou paketi. O nei foi la ua mai le si tala wha o popo. Lona winga o sili atu I le piliona tatou paketi I le teimile nei. A o le reality le iai. Ona o le taungata o le soifuanga. E le mawhai ai ona tutusa le value o le paketi malona whaatinoina. Eoi, whaatasi e male value o le tātou tāla. E pe ona I waenga ia o le tauturi matai. E whai foi o le tātou fia te leo o le tātou paketi wa iai. Ia e pe o se waina nei tu malo. E le o tutusa le value o le paketi. Ia malona whaatinoina. Ono le tūlanga e pe on tau mwhai atu iai. O le taungata o le tau o le soifuanga. Ai tasi le alu I tau te lea. O le tu atu I lau Afioga le minsta ma lo tātou malo. Ia po le ani whainga whaavai mawhai ai. O no tātou fo ia whawhita au ni lea wāre tani masani a le tu mai. E le ngata I lo tātou whainga malo I nei. E whapena fwoi whainga malo I fafo. O lo tau tatai le taua o lo whaia Lucia ma tunu la ia whapea fwoi isa la elu. E tua ina I ele tau o le soifuanga lo I nei. Ai te taua o na tātou ngā lulu e tātou. O le ani au wala. E mawhai ai. O na maua se wha ma venga mole. Ma malu o le tātou e tunu. Whaftai o leo mau atu o lewa. Maua se pa ua tau o le swau. Ai tasi lea au wala tā ua. E whesoa swani le tau o le soifuanga. O le tatalo nei tu malo. Ia wha awa upea na pa u tau o le suau. Ai mai se a e te tau na whaise special price mo le wha alapo tonga o le EPC. E ngā osi ele tise. Awa o louta tonunga. O le ele tise o le backbone le o le development o le atunu. E wha alongo lango I EPC nisi a inga. Ia maso se mea. Ai a whai pa u le tau o le suau. E pass on le benefiti na le ngata I business. Ia e whapea fwoi le mamadu o le lautele o le atunu. O le tua lalo na ale nei tu malo. Ini whainga ma whaino tātou ngā ruru e tātou. E fo ia ele tau o le soifuanga le iai. O le isi vaenga e tau nsi sila en malo tu atu e pese tua lalo. Ia o tiu temba la fonga I lunga o mea tau mawha e iaso uma. O le moa, o le alaisa, o le whalao mata. Mea e whalango lango ma soifua ele tunu iaso uma. Pai ana whaise wha ma venga. Awe ese le tiute ia ma le VHST. O na maua leo se wha ma venga mo le manu le tunu. Wa mele mai tau nei tu malo. A whai o le alu lunga le tau le soifuanga I fafu. Wha popolo I ma le tiute ma le VHST a tātou nei. Wā tiri ai o na te le revenue le kolete le malo mai le
le tiute male la fonga o le VHST. Na Samatau tu alalo le malo ia se sila nei vaenga ia wa ta ua. O le isi vaenga fia watu se tu alalo nei tu malo. Masani ona se sila ne la fionga el minsta. I tau sanga e lua o tua nai. Ia le foi matai tu fa nga solonga nei tau sanga fa tupe fa nga solo. Le mea ne o le roll over. A le uma ona whao ngā tupe le tausanga. E whai mai roll over i le isi tausanga. A o le manato nei tu malo tu sai ma whinga whawai. Ma le tu la fono. A le mai ona whao ngā se tupe le tausanga. E te tau antoi au mai tono le Palemene. A wae le eise isi pule i tua to le Palemene nei. E ma whai ono la tau whaatanga ina, se roll over se tupe, wale mona whao ngā e le taimina watu e whao ngā ai. O le mea whai lea sa, o le mea masani le au whainga renga malo. A lata ino le a uma le financial year le uma tupe. E tau ma whai e whao ngā i uma. A waa le uma. E lau te le toi maua tupe na e toi whaafoi mai tonu nei Palemene. E toi a watu ai le whaatananga. Bo fele isi mea e whao ngā iai. Ai pe e whaula ta wharonga le meo le roll over. Roll over i tua i o. Ai le au mea i tono le Palemene. Nā o le Palemene nei. E ma whaiona a watu ai se whaatananga. O se toi whaawau na whao ngā se leni o le mai o na whao ngā. Ona wo mai le ai le parapo tonga marosi anga tau e tise. Ia mo rea tu wha malo ma whaftai le. Afioga el minsta. Ia watu foi wha manuyanga mo le. Toi fio le. Afioga le ri pule o lo i te minei. Ia o mana. E vai a ma le alofa i le. Te leo le avenga o lo e tau avea. A mesa o komiti wha tonu. Ia i le tūlanga maa whatia o e tātou wha la tonga ni nei teimi. Olfesit. O ai e whaapale nia le ngau tele o le IPC le o e teimi nei. Sa manatu ai au mai se whaapoponga le tala tupe whaapopo le whai nei. E tau whaatumu ai le ngau o le IPC le iai. Ai peitai. O le mai tau atu le tala whaatau o le tupe. Witi Lusful family ona le e totongi le IPC i le malo. Mo anang nononga tupe le e whaatino ai ana atina. O te le lola po fea e ol whala po tonga meri tupe lea. A o le ngau te minei. O le mea le abato le tua lalo le tato malo. O le sa abato le whautuanga le amatanga. E leo se whautuanga e le anga i malo. A o le whautuanga mai le loto mama male anganga. E fia fisoso ani pitola au le malo. Ia, a tō mai tau. O tele o toi whai atua e le tau le tise i le lua tau sanga le wa A lea lau o toi whai atu se tala le taimin le. Ia ona o le whainga tāo tū langa le wa iai. O lea wa si i tau le tise le taimin nei. Ia a te manatu e le o le tau le tau na si i iai. Ina ia vave ona toi recover mai le ngau te le e le taimin nei. A e te tau le malo. Se sila toa. O le ase whainga e mawhai ona fisoso ani ai. I le whaafi tau li o lo tulai mai. Whaftai o lewa vai atu le tala whaapopo le tupe. Ia, mariele. Sui mamalu o lewa. Ma te watu o le ke tulai mai le whionga minsta o ngalong tele. Ia, te fui whau i la vea ua. Ia wha mamlama mtau. Ia, whaftai. Te ilau whionga le whangwhitalai. Ia o te whaaftai atu fo i le whinanga lo whaalia o le whionga i le suia whaipule. O leo te tau tō mana tūma o mawhau po whia tonu ia le tūlanga le wanga i le ngau o le IPC. Aia whamua sau whamatalanga i le siti o le eritise lea pe o na sauno i le whionga sui mamalu. E le se sitanga ua whaia. I na ua taunu umai ia le whainga malo nei le luafe lo sutasi.
Ona ia lolo le fufuanga fo ile o le a faise stimulus package. Mo le atunu ile fa pauina le o le tau le tise lusu psene. I le vaenga la le domestics po ainga. Ia ma le tulanga o businessi ma tato malo. Ia ona lua ilola wa lua tausanga le ngatu iai ia le fufuanga na a uma. E toi fa fo ilola le tausa o le tise na iai. Peitai na ua uma lua tausanga. Ona iai lola ia o le fufuanga le kapeneta. O le ato e fa fo i nga o businessi ma mtanga luenga ma an malo. Ai tu mau e pele lua supsene lea mo le malo tatu tunu. Le ala iai al terminate. O le tulanga fo i e tau ona manino ranga ua tele ia fa mtalanga fe ave ai lea mea. Fa pe ua fa seale o fai business ia mantua fo lo fe ngal fon talai mal malo mota. Na o business la vale au fai business le ai le tulanga le toi fa fo i le lua supsene le por toi ave sei no lua supsene. Ai olo iei lava o la tau maota malao e tua. O la la e benefiti i le lusu pasene le ua le toi fafo i ai tua. E ainga i maota malao o le atinu. O le tūlanga le alo whionga le whongwhitalai pe o na sauno le sui ua ngau le IPC. O le vanga ngau le IPC. Mai taimina. Ia a oro o pūlewa i la na whionga le ia le tatou IPC. O le teimingi ua makua ua whaasosolo lava i ngā tūlai mai makua recover uma mea ia la o watu sa whaatuita inga la o whionga whongwhitalai. O le singa ukele a le IPC sai ai. Makua fo i mo meo kako IPPs po ka kampangi fo i sai ai ia lau ke whauinga mo meo soula. E la le si soula ngā le o se fulu mon kopo kausanga. O whaakau mai re IPC le la koupawa. I le whiku le masengi. O le kaimiri le anga kausangke ngai. Ko i kia kala iwa su iwa sengi. E whaakau mai le IPC le pawa mai ngā solar company. A o le whaakau wingala le IPC o le solar le akumu. E maura loa sa onga suru koru ka a sengi. O longa winga. O le ngau ke lea ngā ua levan kau ave mai le IPC. I le ngā kaimi. O whaakau inga ia. O le si fo i vaenga nga o kirkilo fo ia o inga o kaunga o mai e whai asike le ai o le ngau. E le ilawa ka penga fo le IPC ngā kaimi. I le whaingo afi me wapenga o kaunga o mai. Le asa valia le se furu kausanga. O whaungala vai le IPC le afi haia mai New Zealand. Ea, maka kia le kaua ngā fo i haia i le masinga. Le la u kai mingei o le wa ka u mai ka ko afi fa. I kai mingei ke lo le wa ka u mai I ka ko fangua. E aveila le sia fi su ila le afi la isa va ila o mai kai mingei. O la su ku pe ai I le sia ku u me nga o mai. E peira o kulanga ngia lo feonga fong ftala ila ngai. E le longa ma di fo le sa nga le sui mo malu. E le fa fonga le au fanga wenga. Ele la ko kau ki ngā lue. Ia au le pei fōringa mai aka ua kule upu ngau. O rongo winga le se la ko ngā luenga whai. Lau ke le ilo fwai wha kingo ngā luenga. Inga ia polofiki le IPC. Wha malu lua koe lau whionga I le suinga malu. O ka ko ngā luenga e kau ke ngā lue wha kasi o ke ilo fwai e ilo ko mai wha koa. I le kūlanga o mea kau erkise ma meo me wha penga. Ia. A whape o sasi ia po o lape fo ngā kaimi. Ia sosoang mai. Po la sau whaukuanga e whaukua I ngai ia kako pūlenga o erkise. A orkulanga ia. La whakua a makanga whao ngāre lei. Ia le ko mai o le au whainga renga le IPC. Inga woku ua ia whai lako. Ka kala mailo lako waka. Mamaila I eimalo lako sirifia. E whakingoi mea auanga I ka mawhai fo ele le whai ako skaka sko kasi. Po se rua. Ia le controlling o lako a ngā ruenga lo. Whai peo le karia kula lo whionga le whongwhitalai. Alo, whawhitai. Tonu manino le whaamamanga malo. Tūlanga le lau whionga sui malu. Ia ma o le whaamamanga lawa nā mta upu peo na e langa meia. Ia tonu fo o mamamalo whina ngalo.
no fiong sui man Ai, Yo veo al tolu fong minuto talai sui fa sa ina le tai me le fiong sui man lo sa no la fa wi la ve le sui man ia anga i sui lo yo o la ofisili wa le wa ta wo ia le sa pu le fo il tato IPC e tai me to na no no winga tele non si de fia e le tu langa o e IPC ala ofisili e la wa fiong e te mina e tu ua ai le ngā luenga wa tō fia o e awen whaipule. E sa au le tala na umaua, sa e le ongo 10 milion o savings ar EPC. A te mina i le arawa e sau noa wale, au le te i atu. Te i atu lau whaalongo i lau sau nanga ni taia. Po whea lao e le ongo 10 milion a le sa e savings. A o le soula hoi la lea company ta ua. I wala sa e sanguru e lau a fionga le suimban. O lau fisiti. Era le solar company nga green power ko ile Asia de miskale. Era le ma. Sei fa ma malama mai fa mo le ku la ga. Na le fia ma malama si fia le mok. La poi fa fo mai sambo. Le lu su pasenge era lo ku lu su pasenge ko nge company. Ola la le au ku o la sa ngo. Wa afia ku pe fa sili bo profit ki company. O fa solo in fa le ko. Au le fa ngad wa. O ngad ku o masi. Le inga lo nga fa nga i me fa nga lo. O le lo nga company mo nga ti. Ya, o le le wa- ba fe ko ngi lu sul pasenge le. le wa mau al Ya final pe ofisili ya. Se so so ngi mai lo fio su ma. Pa mon mon Ya. pa kai. a le tali mai le sui malu ia ona le waka ua le ele io asau sau no le on su milion ia le wala ngala ngatu le e sui te tai se tu atu la no lo fionga le sui mal tei rau whionga e de fong whitanai. E le manatu o le ane whaatau tae le saunuanga le whionga le Minster. E au tūranga tōnua le re sau tau whaamamla matu. O te tuuanga ruanga le PC e lata le ono 10 miliona le accumulated profit. Te mine, mutua le ima se mea tasi. Wale ngata e le se mea wa whaasolo i tua le negative, whaitau 10 miliona. Le negative la wa e pe ona mea ia le o fionga Ya, le tau langa langa ai mana me fifa sa ona le vai ia lofa le fala botong. ia se tu la mai le fionga minsta la le ua le ia fa mamla mal mota ya o le insurance nga le self insurance al IPC le tano mai ai ia o le taimilana o la sa nga lue ia le fionga le rifai pole ia o langa ia la nga fai ngumela o le almost full million o le melesa o tau atu ia e kolu 5 milion kau kongua mar kai mer koviki la o fionga al fong talai le sa fa alu ngai ia ngisi o vaenga o selengi nga te minela wa umang ko recover uma e mafua o nga kula i mai de vaenga nga e le kai mer fainga malo la se masala ko iki los full kausanga e le E fio ma fong fikalai ma ia la ba lo. Ora ofisili ora nga i sui le. ia o sai mai se fa o pensa no ngal minsta E le kali mai pe sui. Wa ia le anga sa wa. ia o lo ke kala o le ua. o sa nga le fionga Ia. le fai pule ia o kai mila nga o ke sau luas ful mon ko kausanga e le i fa fo ia malo le tax return na le EPC ngai luas ful mon ko lusu kol milion le la fa ko a ma ko ave ia ia ka ko fainga malo ngai le o umanga apply mai ia le EPC se ko kong ia ku tax ia i se fa la ko ngal le la wa il kai mingai o le kulanga la ngala o fionga fong talai o le e kau kurkura fa mangingo ku vaenga ia ele ka kau onga koe o kele ia se sa wanga e kai ro ya o ko ai a o longo kang la kalanga ko ngol IPC yang ko sit fia lo la ia de fa le kongu ngai ai dala wo mo kang koe a uri maku ia ngai mangu ngumi ia ngai i ia ala ke ka nga me va ku lo fionga mal fa fonga le tu mal mo la ke le alis ka nga me o le fa solo msinka pe ba fa lo ia we foi manatu no fo o le ua manino i tulanga ma o tali al malo tel Mulinu'u mot mele ia wa manatu fo no fo ia wa le o tali manino al fenga malo ia le.
ta le tu ngai fa le pa te le sa no le tala fo trai Ile o sa o lo fai unga le me le. o le wa fa ya sul tala E ka o le ave siri I le sui ya o le wa mana tali mal sui la la mai lan le wa mana tali mal sui o le la wala le lalo ya a o ke manga ia sila sila bai le ku I la fai unga le fai ya o le la vai alu tato tu la fon tu mau ya e mana tu foi sui mamalu ya o le wa manino le tali malo ia ma le tali muli lava lea sa tu lai mai foi nga malo ia tu langa lava natas e al bele fia sila tu le fiona ele foi na singier fon trai o le sila ko mo fa balma la mai lalo o le ko sila ko mo fa balma le ko fa ma o fia lama o le sa va tu le sili e ave il sui le sa no nei le sa ave ma pulsili e fia mamla ma se a mai sa na fa talanga ale wa ka fia ale wa umang fai mai langkala ale wa ka fia la mai lalo o la ya la lalo a te mana ia sil fia la tinu la mai fai unga le fai la mai lalo ya wa manat fol no fo ya wa mai I te sui o le fo wa manino le o tali malo ya o le ngangal na le fo fai lo mai ia le o tali le tali sila sui te tai le tuangai ia o te tonu foi ia le o tali manino mai le ia le minsta ia o le tonu unga na o tatou mtaupu me le lau whionga le sui malu ia o le tulanga na o lau saunanga ia o whionga le fong whitalai o te le tua talia le tulai mai lau whionga sui te tai mo fa maunga le mauta lala mai lalo e le italia sui lau fasili au maria wala foi lea ya lala mai lalo eu ia le fa maria inga ia wala lea ia lau whionga le sui mamalu ia o le wa watu le whautonga le fongtalai e mo lava se vanoa ia se tulai mai lau whionga le mista manatu atu lava e le whaafonga mai e Samoa ma le mai moa al Palemene le nei tai au I nei tūlanga wa tātou wo o iai se mātai au māsiasi le nei mea o le ava atu I lau e whionga le whongwhitalai e le ifua e se tapa o e nei mea tō te tūla I tūlava tō le mi ngau le whongwhitalai le tapa lau whionga le te le tuangai lala mai lalo se mai sa no ngal minsta o la fai so le mi ngau al me to te le ma fau so o ai le fai fono al Palemene o ai tatou te fa alo ia le fo fonga feta lai il mota ala fai per nei mea a fai sa o lo tatou upu ta le tauna e I ta le tauna sa fai pono nei ya fa mal lo tu lau whionga le sila me wo mana topu umana soli tu la fono ya lo fiona to lai ngol no fo ya on sai mai se fa tu tala no fo ya te le ale lo fa te le fu le ava e mana tu atu o tatou tai o le tunu tatou te faia se ya se fe la fo inga fia fa fonga ele tunu a tatu o lo tu langa fa pe fia sa no am tu lai mai o le nganga na o mo no fa mana to tatu la fon tu mau I te o sola e le tu la fon tu mau na faia e fenga malo e ne tu la fon tu mau na faia nai tu o mota le la fo le tom faia tu ai e le se ava no o se sia tanga te fa u la vea va na te le ava no fenga malo le nga tom fa mama lama se mea e ale ala ba te lo fatu lo fenga te le tu ngai man su te tai ya lu alo fangia fo le no forma tom fenga nga wen le la vai mama mangia fina ngalo su mamalu le fo tali il malo ya sa fa pena fo outro taimi el tali mulia o le tali il malo o na o ani si mei tu atu la ava no tua fa pena so tai e at ton mai il mota tatu wo tu la form tatu wo mesa le nga te ava tu te lo fa tu ya te to mat tua ai to lo fangia fo talai e file mu at fo talai au fo ngale fia ia nga fo le ngisi tu langa au kele manga o mena le nga le fa fo mai le tunu si le fia le tunu le tiu te fo talai ia mau file mu mau to mali el mot am tau puia
O mata upu fa pena ale tali muli al malo ai ai taimi afia mama umi sui la eva no fa nga malo au ton mai al mauta tatu wotu la fontu mau mauta lo fenga sui malu ya o ton fo le o fa mari ina lo fenga lo fa un fo talai te tu le mai fa malo sa no e lo fenga de fo talai e uia ina langona fut fa no nei sui ona wa fa o mali taimi ya ai muli atu le nga fa tai le se manatu e fa tau ta mana fionga de min sta por malo pe ona sa no lo fionga e o tari o mai o tari na au le wa wat Samatau tu alalo o le fautuanga ina Emmanuel malo le angal malo e le sen malo na o to o le malo a to ta to le mafaiona tu ua tuan fautuanga le fautuanga watu ina Emmanuel ta to tangat ai o le sa no le fionga min sta le se ngau a li poti dal fa la poptonga le te ua la fiong lua tasi lua e 2 miliona le ngau o tal no ina li poti le tono Palemene pe le tal no ya le o tono Palemene li poti de ya ai se taimi ia na tato o le tulanga lua na tasi sa no melo fa le sa le lua tolu Lau whionga le whangfutalai, si le pēu wha mamama, kulmelea. O le lua tasi lua ngā, o le tato stimulus package ngā renga whapa uai lalo losu psene. Ma mawhau whaunga o whai ngā mahalo, e umanga i ngā koe rikawa umala i a le kai mikongu ngā. E a vere soangi ma malo le tunu. Sa mga o mia ka kua kungu o skulanga whapea ngā o le mefo. O ngai meo whai ngā pisingi sef ko ngā i lava i a le ko whaama le whau kaukanga. A o mga o mia loa e le malo i a po le malo le tunu sef soangi. E whapea ngā lea o ngā whako ngā i a kula whonga mo whainga whaavai al malo. I sef soangi a vele tunu. E rei kupo lea mea mua. Ai or kulanga la ngā o la kai mingei. Le ala o amaka koe recover uma. Ia le kulanga le pe o sa ngua i e sui mal. Ia mat whaaloa. Ia o lewa whamanatu mai ele i talanoina li poti le ua whaidea lau whionga sui malu. A tonu e se taimi. Ia ona maua lolo lewa no talanoina le me lewa e whingalo i ona ele i talanoina tono Palemene. Nā wai lungole i utou lau. Ia ele i talanoina me lea ua umanatu. Ia ua wha uma i le taimi o lau whionga sui malu. Mai alu taimi. na usta ia le fatununga ro fionga le fon fetalai ia manuia tele ia to taimi o to ne ia so fontanga tato Palemene paftai Fionga le fong fetalai. Pupu wasembe fi fa mamlam. O fia mamlam mai fo. Ia, sei. Ona le tula fon tu mau pe ona fa ula ve fia mamlam. Eta ua le fesilia le sui tai o se fa ula ve. Leo fia mamlam mai. Le sa fesili le si. Ia, eta ua le fesilia le sui tai o se fa ula ve. Tu sa tu la pa wala melo tu ai. A fa le ai. Wa ova le mafufau. ia, malie foi le lau whionga le minsta. Ia fesiri le mafau i roga fesiri va pia. Pai kau le kula fong ku mau. Lau whionga Le be FIFA malmalama. Le ha ele fesiri fa ula leo manino. Lua mea de FIFA sao, me FIFA malmalama. Lau afo. E o que sa mo que le mafau o do que fesiri lua kula Leo fong mau. se fesili. Ia, O le manga foi pula que le mamlam. malie lau Ana que whionga. malmalama. Malie lua whionga se i tu mai pele no fole. Lau whionga. Ia, e whatanga, le fesili, ale sui mamaru anga i le sui le saunoa. Ia, e pio na fia mamla mai fo ia. Ia lena mafuan whatanga no foa. Ia, ale whaalau tele ina la. Ia, walau kere ale lungolang. Ungofo ai whaapopo isi bekalak. Ia, e o ngafo i me tupu. Leo whaafonga mai le sui te tai. Ia, alofangia, ia, tulanga whapea. Ia, fesili pea ma whaula vea le mea o lo saunoa e le sui. Ia, na manino lo leo tatula fontu mau. Ia uilea, ia leo mai ale mta upu o la fanga solo tatu fono tu lai mai se sui